5 aj 5 sekúnd. Všetko je tu. Zapojenie, čauky, čau. A bol tu nejaký silný break, myslím si, že to bolo asi zo zahraničia. Takže break, come on. Okay. Schönen guten Abend aus Wien. Am Mikrofon der Robert, die Station Austria 1. Ich grüße euch. Mac zu dir. Robert from Wien, here is Slovakische. Dúfam, že nerobíš video. Slovakische Expedition. From Hohe. From Hohe. From Hoheberg. Locator Juliet November 98 Alpha Sierra. Can you repeat? Yes, I can speak English. I want not to disturb you. I'm in the back. Okay, it's only, wie soll man sagen auf Deutsch? Ich hab durchgeblättert, lokator. aber es hat mich gefreut, auch mit euch zu sprechen. Ist sehr nett. Habe vorher mit Kalabrien, mit Italien gesprochen. Ich störe euch nicht weiter. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend hier aus Wien und Mike noch einmal zu dir. Okay, when you start to speak English, I understand you well, but then you switch to German, and I don't understand. Just you wish us good evening. Do you know your locator? My location in Vienna is Lobau, 22 district. I mean locator. It's 2 letters, 2 numbers, and 2 letters. Okay, no, I want not to disturb you. Okay, I'm in the Nepoužívajú to. background. Cheerio, bye-bye. Okay, thank you very much for calling. I No, think we are 40 about kilometrov. 130 kilometers approximately. Okay, thank you very much. Ich wünsche dich guten Abend. Also. Das ist schön. Hast du gut gesagt. Schönen guten Abend und ich bin weg. Gute Unterhaltung noch. Dankeschön. Danke, bye bye. Takže po tomto gramatickom okienku v mojom nepodarenom tu dávam opäť výzvu, tu Expedícia Komando, Scotty Inovec, pri mikrofóne Jurky Modrá. Doma zaujímavé spojenie, poďte volačkou. Lebeda Přerov. No počul som tam, myslím, že Staré mesto, neviem, či sa mi to iba zdalo, ale ak tu bolo Staré mesto, poď párkrát volačku zakryť. Áno, Richard, Staré mesto. Doktor Jozef Neruda, 99 Eko Kvido. Jozef Neruda, 99 Eko Kvido. No, Richard, Staré mesto, pobrali sme tvoj lokátor Jozef Neruda, 99 Echo Kvido, report pre teba je 31, daj nám prosím ťa report a opakuj ho viackrát, nakoľko ťa tu veľmi mažu. No, tvůj report bude tak přece, tvůj report. Richard, Staré mesto, ďakujem ti veľmi pekne za report 33, som pobral, report pre teba je 31, to som už hovoril. Bohužiaľ, musím sa s tebou drzo rozlúčiť, nakoľko veľmi ťažko prechádzaš. V čase, kedy sa to dá, je to 31, inokedy je to úplne zaručené. Takže zatiaľ 7-3 na teba a ja dávam priestor ďalším staniciam, ktoré chcú urobiť spojenie s Expedíciou Komando na kote Inovec, lokátor Jozef Neruda 98, Adam Svetopluk, poďte volačkami. Santa Moravská. Santa Moravská. Moravská, myslím, že